Shampiyona y'isi y'amagare igiye guhindura isura, wakibaza ngo bigiye kugenda bite? Ku cyumweru tariki 28 z'ukwa cyenda nibwo hazaba icyiciro cyo gusiganwa mu muhanda UCI Road Race Championship. Abasiganwa bazasiganwa intera ingana n'ibirometero 267. Ariko ibyo ntabwo ari bwo bitangaje, ahubwo ibizaba hagati y'ibihangange bibiri ku isi y'umukino w'amagare, Tadej Pogacar na Remco Evenepoel, byo biteye ubwoba. Bitewe n'ibyabaye ubwo shampiyona y'isi yatangiraga tariki 21 z'ukwa cyenda ku cyumweru, ubwo Remco Evenepoel yatsindaga Tadej Pogacar mu buryo busuzuguritse ubwo bakinaga individual time trial ITT cyangwa gusiganwa n'ibihe. Tugiye kuzareba ibitarigeze bibaho mu mateka y'umukino w'amagare. Njye mugiye kubana ndi Iconic CEO. Icyo bigusaba ni ukuba hafi mpaka iyi video irangiye. Mbere yuko tureba ibyitezwe kuzaba ku cyumweru bikandikwa mu mateka y'umukino w'amagare ku isi nk'uko u Rwanda rwanditse amateka yo kuyakira, reka tubanze turebe muri make ubundi ninde Remco Evenepoel, ninde Tadej Pogacar. Ariko icyo wamenya mbere ni uko abagabo wabagereranya na Messi cyangwa Ronaldo bo mu magare. Ubundi Remco Evenepoel ni nde? Remco Evenepoel ni umugabo w'imyaka 25 ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi, ukina umukino w'amagare nk'uwabigize umwuga. Akaba yaratwaye ibihembo bitagira ingano mu magare, ariko iby'ingenzi ni ibi ngibi. Tega amatwi neza kuko turaza kubikenera dusobanura ibizaba ku cyumweru. Yatwaye shampiyona y'isi mu cyiciro cya individual time trial ITT inshuro 3 zikurikiranya mu 2023, 2024 n'2025. Yatwaye nanone shampiyona y'isi y'amagare mu gice cya road race mu 2022, ari nacyo kizaba mu Rwanda ku cyumweru. Mu uwo mwaka wa 2022 nanone nabwo yatwaraga Ballon d'Or, wagiranye na Ballon d'Or yo mu mupira w'amaguru. Yatwaye nanone La Vuelta a l'Espagne, isiganwa rya gatatu ku isi nyuma ya Tour de France na Giro d'Italia. Kongeraho n'imidari yose yatwaye ya zahabu mu mikino Olympique yabereye i Paris mu 2024 mu bice bya ITT na road race n'ibindi bihembo byinshi. Gusa icyo wamenya ni ko Remco Evenepoel niwe mwami wo gusiganwa n'ibihe, bizwi nka individual time trial. Ariko reka turebe na mugenzi we kugira ngo tuze kureba ibishobora kuzaba ku cyumweru, mwese muzi abo turi kuvugaho. Tadej Pogacar. Tadej Pogacar ni umugabo w'imyaka 28 ukomoka mu gihugu cya Slovenia, umaze gutwara Tour de France inshuro enye zose. Yatwaye Tour de France mu 2020, 2021, 2024 n'umwaka wa 2025. Yongera gutwara isiganwa rya kabiri ku isi nyuma ya Tour de France ariryo Giro d'Italia mu mwaka wa 2024. Uwo mwaka wa 2024 nawe yatwaye shampiyona y'isi ariko mu gice cya road race, ari nacyo kizaba ku cyumweru tariki 28 z'ukwa cyenda hano i Kigali. Na Ballon d'Or ebyiri yo mu 2021 yo mu 2024. Nakubwiye ko izi Ballon d'Or zimeze neza nka Ballon d'Or zo mu mupira w'amaguru. Ariko ikindi wamenya nuko Tadej Pogacar ariwe mwami wo gusiganwa mu mihanda mu mukino w'amagare ku isi yose. Ubu tumaze kumenya abo bano bagabo ari bo, rero reka tugaruke muri shampiyona y'isi iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Ku cyumweru tariki 21 z'ukwa cyenda mu mwaka wa 2025, ubwo shampiyona y'isi y'amagare yatangiraga mu Rwanda, nibwo Remco Evenepoel yatsindaga bigayitse Tadej Pogacar ubwo bari gusiganwa mu cyiciro cya individual time trial ibizwi nka ITT. Ubwo Remco Evenepoel yacaga kuri Tadej Pogacar mu mapave yo kwa Miliyoni, biri akaba ari nabwo bwa mbere byabaye mu mukino w'amagare ku isi yose, aho igihanganye kimwe mu magare gica kuri kigenzi cyayo. Maze Remco Evenepoel atwara shampiyona y'isi y'amagare mu gice cya individual time trial cyangwa ITT asize Tadej Pogacar iminota 4 irenga. Ibi umajije kumva ruguru ni nabyo bigiye kutujyana ku bishobora kuzaba ku cyumweru tariki 28 z'ukwa cyenda, ubwo bazaba bari gusiganwa muri road race mu ntera y'ibirometero 267. Kugira ngo twinjirane neza, reba interview Tadej Pogacar yatanze ubwo yari amaze gutsindwa na Remco Evenepoel ku cyumweru muri shampiyona y'isi ariko mu cyiciro cya individual time trial cyangwa ITT.
yari ababaye cyane avuga ati nzagerageza ku cyumweru mu cyiciro cya Road Race. Rero abahanga bareba umukino w'amagare hafi bavuga ko kubera ibyabaye ku cyumweru ubwo Tadej Pogačar yatsindwaga na Remco Evenepoel mu buryo busuzuguritse muri ITT, bizatuma ku cyumweru ubwo shampiyona y'isi y'amagare izaba iri kurangira Tadej Pogačar azataka Remco Evenepoel habura ibirometero 100 ngo barangize, maze akamutsinda amusuzuguye nk'uko yabikoze muri shampiyona y'isi yabereye i Zurich umwaka ushize mu 2024, aho yamwatatse nanone mu birometero 100 maze bakamukurikira bakamubura akarangiza shampiyona y'isi mu cyiciro cya World Race ari ugitwaye. Ese bizashoboka ko Tadej Pogačar yihorera kuri Remco Evenepoel wamutsinze amurushije cyane? Reka tubitege amaso.